Conchita Wurst, ir-rebbieħa kontroversjali tal-Eurovision Song Contest, kienet il-mistiedna speċjali tal-finali tal-Malta Eurovision Song Contest li fiha kompetew 14 il-kantant. Libsa dublett tal-ġilda u żarbun aħmar bit-takuna, Conchita kelmet lill-ġurnalisti u faħret il-klima Maltija, filwaqt li qalet li f'pajjiżna tixtieq tirrilassa u tieħu gost. Tennit li mhux faċli li tkun rilassata hekk kif ħajjitha din is-sena inbidlet mill-lejl għan-nar, fejn fost l-oħrajn kellha l-opportunità li żżur il-Parlament Ewropew kif ukoll il-kwartieri tan-Nazzjonijiet Magħquda fejn iltaqat ma' Segretarju Ġenerali Ban Ki-moon. F'konferenza tal-aħbarijiet Conchita li hi mill-Awstrija ammettit li tippreferi tkanta bl-Ingliż. Fil-fatt fil-ftuħ tas-serata barra li kantat il-kanzunetta Rise Like a Phoenix, hija kantat ukoll kanzunetta mill-album il-ġdid tagħha bl-isem ta' Heroes. So let the walls come down and the colors light up the sky. We could be heroes tonight. Għaltilna li kulħadd jista' jkun eroj fil-ħajja ta' kuljum. I just can speak from my point of view. If you believe in yourself and if you really try to make your life as good as you can, and if you get out as a happy person, you know, nothing really bad can happen. I mean, bad things do happen, but you have to take them and nobody can bring you down, you know, if you know who you are and if you're settled and if you know what you want in life. You know, there other people in other situations have a tough time to hurt you. Il-messaġġ ewlieni tagħha kien wieħed. Well, you know, try to be a hero. I try every day.